39. ameriški predsednik ni skrival šarma in odločnosti. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Še danes ga mnogi citirajo in povzemajo, nekaterim se tudi ponesreči. What do you want? Yeah. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Sem speljal. Predrzna misel politika, ki pa jo je Amerika dobro sprejela. Država ni nekaj, kar nas tlači navzdol, ampak je nekaj, kar vsem skupaj pomaga navzgor, ne? John F. Kennedy ali JFK je bil drugi izmed 9 otrok, rojenih v bogati dinastiji Kennedy. Pri 30 je zajadral politiko, 14 let pozneje prisegel kot ameriški predsednik. I mean, it was very rare and unique in world history when you get a leader who can inspire that magnificently. Ljudi je želel povezati in umiriti. He asked people to give of themselves to make the world a better place. Musomeli ga primerja celo z Abrahamom Lincolnom. Both were very funny and sharp-witted. These days we're happy if our presidents can even just speak good English. V nekaterih razmišljanjih bi se po Kennedyju lahko zgledovali tudi Slovenci. Preveč je osebne komotnosti v politiki. Takoj, ko nekaj malega dosežemo, smo zadovoljni. Čeprav ni vse zlato, kar se sveti, je Amerika ob atentatu nanj dolgo žalovala. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. We all just were frozen. It was a terrible event. Ostal bo v dobrem in slabem spominu, denimo po tlakovanju poti na Luno ali zapletih z Vietnamom in Sovjetsko zvezo. Še posebej pa je slovel po svojih ljubezenskih razmerjih tudi slovito Marilyn Monroe.